n'abazungu inna lillahi bismillahirrahmanirrahim. Imana niyo ikwiye gusingizwa, umwataka n'umukwiye gukina. Ngwino mwereke 11 n'abazungu. Bienvenue mon attaquant. Bienvenue mon attaquant. Bienvenue mon attaquant. Bienvenue ici au Rwanda au resto. Tu t'appelles comment mon frère? Chatra bienvenue. Bienvenue au resto. Le club le plus populaire ici au Rwanda. Tu vas marquer combien de buts cette saison? 20 au-delà. 20? Bon, plus que 20. Même au-delà. Oh. Attends, je sais. Mumvugire muti 11 ni abazungu, ongera uti 11 ni abazungu. Ako sha muri randa y'ukuri itangiye gutangaza mwabantu Murera rwose itangiye gukubita imiro hanze, ndayikunda cyane rwose. Mumubona bamwita Wasiri, ararize rwose ariko ari asamara nyayo, samara y'agahinda, ahubwo namara y'ibyishimo. Abareo mugire muti 11 ni abazungu, kuko uyu munsi rwose ndakeka na Mureo utishimye, kuko umukinyi ikipe yanyasinyishije ni umusore ukomeye cyane, ni umusore agataraboneka, ni umusore hara mu gihugu cya Kongo bavugaga ko agomba kuzaba rwose ari mu bakinyi bahazaza b'ikipe y'igihugu ya Kongo, dore ko yatangiye guhamagarwa muri CHAN ya Kongo, kandi ubona ko agomba kuzasimbura bitwa ba Fito Karara Mayere kuri Tipiko number 9, kuko ubona ko ari umwata gukomeye cyane. Mwongere muti 11 ni abazungu, kuko ikipe ya Murera rwose izani umukinyi ukomeye n'uwitwa Mucyo Anta, akaba ari umwe mu banyamakuru bamaze igihe kitari kinini mu mwuga wo kugurisha abakinyi, dore ko amaze kuzana abakinyi benshi mu Rwanda, kandi ubona ko bagiye batanga byinshi bigiye bitandukanye. Nababwira nk'abarimo ba Omar Yaba Bugesera n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rushema Kristo wa Mukura, uyu nawe ni umukinyi witwa Mucyo Anta managinga, cyangwa se ashinzwe guhora kurebera inyungu ze mu mupira w'amaguru. Rero bamwita Bingo Shadrack Belo, akaba ari umukongomani ufite imyaka 20, ariko musubiremo muti Bingo Shadrack Belo. Uyu nguyu rwose agomba kwibutsa bitwa ba Davis Kasige n'abandi bakongomani bagiye batandukanye. Abakongomani murabizi ko yitwa Murera rwose bayihira, murabizi yitwa Kasige Davis ubwo yanyagiraga ikipe ya APRFC ibitego byinshi bigiye bitandukanye. Ariko wowe tugiranye kandi mukanya tukiri kureba ino video, mvugira uti 11 ni abazungu, kuko ubona ko imyumvire ubuyobozi bwa Rayon bufite rwose ari imyumvire akataraboneka, aho kuri ino transferi uwitwa Paul Muvunyi yatanze mu 15 byose by'idolari kugira ngo uno Bingo Belo Shadrack asinyire ino kipe ya Murera. Ni umukinyi ukiri muto cyane, afite imyaka 20, n'ubwo Kongomani benshi bakunda kugabanyisha imyaka gusa. Uyu nguyu rwose n'isura bigaragaza ko atari umukinyi mukuru, ni umukinyi witwa Mucyo Anta biganiro yagiye yijyaniye mu biro bya Rayon Sport, amasezerano bari kumwe, ubona ko byari ibintu bisa neza cyane. Akaba avuye mu gihugu cya Kongo mu ikipe yitwa DS Motema Pembe, akaba ari ikipe rwose ikomeye cyane, ikipe ikina mu burasirazuba bwa Kongo, akaba ari ikipe ikina muri championnat ya Kongo. Ubona ko ari ikipe nayo itaragafuka imvuga rimwe, aho uno mukinnyi muri no kipe yatsinze ibitego 15 muri sezi ishize muri championnat ya Kongo. Ni ibitego ari byinshi, kuko nko mu Rwanda top scorer wacu Omar Yaba afite ibitego 16, kandi nka bitatu bya nyuma rwose
yose abitsinze kuri match imwe, ubona ko yataza gukina iyo match atari kurangizanya ibyo bitego. Akaba ariyo mpamvu rero nkubwira ko uyu mukinnyi akomeye cyane, ari umukinnyi rwose abariro mugomba kwakirana na yombi, abariro mugomba kwishimira, kuko agiye kubibutsa bitwa ba Davis Kasigi, abakinnyi mwabanye mu ikipe ya Murera batanga byinshi bigiye bitandukanye, batsinda ibitego, babatsindira ikipe ya adversaire yanyu ariyo APR FC, ikipe muhora muhanganye. Rero wowe mukunzi wacu ku Mbuto Update News, murabizi ko mbakunda cyane. Icyo mbasaba ni kimwe, ni ukanda subscribe, tugakomeza kubana neza cyane mu makuru azajya aba agezweho ari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mu mikino, muri politique no muri showbiz n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru breaking news nahanga tuzi breakingira, transfers zigezweho nahangaha. Rero murabizi ko mbakunda, abafana banjye murabimena, ni mwebwe nkorera. Rero mu gihe twabanye muri kino kiganiro, icyo ngusaba ni kimwe, ni ukanda subscribe, ugatera comment kugira ngo uri igitekerezo cyanyu, igitekerezo cy'umufana wese turagisoma, ugakora like, ukadusangiza inshuti zawe mu magroupe ubamo ya WhatsApp, amagroupe mubana muri inshuti zanyu ya WhatsApp, kubera ko nimwe mudutera imbaraga zo gukora ibyo dusanzwe dukora. Ciao, duhuze muri video zitaha. Abariyo niba mwishimye mushyiraho akarayike, muvuge muti turishimye, mujye muri comment mushyiremo imitima, mumvugire muti nkunda Rayon, nkunda Murera. Ciao, ndabakunda cyane.